mu minsi yashize nabagejejeho inkuru y'umuhungu wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ubukurikiranweho ibyaha bikomeye cyane byo kunyereza amafaranga ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko akavagari k'amafaranga yafatiwe mu mavarize ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri i Kinshasa, aho yageraga muri miliyoni zirenga 3,100,000 by'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'amafaranga menshi cyane. Bwa mbere bavugaga miliyoni 1,900,000, ariko nyuma byaje gutangazwa ko ari miliyoni 3 zirenga z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko yari menshi cyane. Iki ni icyaha gikomeye cyane umuryango wa Tshisekedi ukora. Ibi rero byatangajwe n'abafashwe ko aya mafaranga yari ay'umuhungu wa Perezida Tshisekedi Tshilombo, Anthony Tshisekedi. Uyu muryango rero wagaragaweho n'iki kibazo. Si bo bonyine, usibye ibi byabereye ku kibuga cy'indege, ngira ngo murabizi neza ko uyu muryango mu gihugu cy'Ububiligi bari kurega ko bakoresha nawo umutungo wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubwo ndavuga ko bijyanye n'ibirombe byo muri Katanga, n'ibintu bikomeye cyane. Ntabwo ari bo tugiye kuvugaho uyu muryango, ntabwo muri iyi nkuru ari bo turi bugarukeho cyane, ariko iyi nkuru irahura cyane nabo muri uyu muryango. Ni inkuru ya James, umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Uyu muririmbyi rero w'umunyekongo witwa James, akaba umunyamuziki bakomeye cyane muri ibyo bihugu, yatawe muri yombi kuri tariki 25 z'uku kwezi turimo. Urumva ni muri iyi minsi ku kibuga cy'indege cya Paris Charles de Gaulle. Akaba rero ari kubazwa mu rwego rw'iyi nkuru ifite ishingiro rikomeye kurusha amakuru asanzwe y'ibyamamare. Ugomba kumenya uwo James cyangwa James ninde wamutumye, ese yakoreshwaga n'iki cyangwa yakoreshwaga nande. Kubijyanye n'iperereza n'inkomoko y'ikibazo, nk'uko bitangazwa na Africa Intelligence, James izina rye risanzwe ni Gandhi Juna, yahagaritswe n'abashinzwe za gasutamo ahagana saa 6 z'amanywa kwa 25 Werurwe 2026. Afunzwe n'ibiro by'ubushinjacyaha by'Ubufaransa bishinzwe ibyaha bitandukanye PNACO kubera urusobe rw'ubujura bw'amafaranga. Iri perereza ririmo abacuruzi b'ibiyobyabwenge 5 bo mu gace ka Paris banyereje amafaranga bakoresheje amashyirahamwe baringa mu bihugu bitandukanye kugira ngo bibe imisoro y'Ubufaransa, bakore inyemezabwishyu z'ibinyoma kandi bahishe inkomoko y'amafaranga akomoka mu bikorwa bitemewe. Umutima w'iri perereza harimo umushinga w'ubwubatsi buhenze cyane i Marrakesh witwa Sunset Village Private Residences, ugizwe n'amazu 117 y'agaciro k'amayero miliyoni 100. James ni umwe mu bantu b'imena bari inyuma y'uyu mushinga, afatanyije n'umushabitsi w'Umufaransa ukomoka muri Maroc wari usanzwe akurikiranwa n'ubugenzacyaha bw'imari. Isano rero ry'ibi na politiki ya Kinshasa, ngira ngo nk'uko mwabyumvishe twatangiye tuvuga iby'umuryango wa Tshisekedi ndetse n'ibindi bitandukanye. Aha niho rero iyi nkuru ihindukira ikaba ikintu gikomeye kurusha ikibazo cy'imari gusa. Ambasaderi w'umuco James ni inshuti ya hafi ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachibeto, wamugize we n'umuvandimwe we Daju abambasaderi b'umuco ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Passport ya diplomasi. Iryo shyirwa mu nshingano ryaryanye no guhabwa passport ya diplomasi cyangwa diplomatic passport y'abadiplomate, ari nayo yari afite ubwo yafatwaga. None reka tujye ku cyitwa cyangwa icyo bisubugira neza. Umwaka ushize James niwe wari mu maso y'umushinga w'igitaramo cyitwa Solidarity Concert for Congo. Igitaramo cyo kuwa 7 Mata, igitaramo cyari giteganyijwe kuwa 7 Mata kuri Accor Arena i Paris. Ku muntu wese utabizi cyangwa ndatekereza ntawe utabizi, ku itariki 7 Mata buri mwaka ni umunsi wo kwibuka, umunsi wo gutangira icyunamo mu Rwanda, aho twibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni umunsi udasanzwe, ni umunsi abanyarwanda bari mu gahinda n'akababaro ndetse no kwibuka ibyago byagwiririye u Rwanda n'akaga kagwiririye igihugu cy'u Rwanda.
nubwo icyo gitaramo cyerekanwaga nk'icy'ubugiraneza bwo gufasha abana b'inzirakarengane mu burasirazuba bwa Kongo, meya wa Paris yahise abona umugambi mubi wari ubyihishe inyuma. Nyuma yo kuburirwa na ambasaderi w'u Rwanda n'imiryango y'abacitse ku icumu nka Ibuka, uyu meya rero yandikiye polisi asaba ko icyo gitaramo gihagarikwa mu maguru mashya. Ingaruka zikomeye rero, UNICEF yanze amafaranga. UNICEF yagombaga guhabwa inkunga y'icyo gitaramo, yifatanije n'abanyamategeko n'umujyi wa Paris, maze itangaza ku mugaragaro ko idashaka kwifatanya n'icyo gikorwa cyangwa kwakira ayo mafaranga. No kuvuga mu mafaranga agomba gukusanywa hari amafaranga agomba guhabwa UNICEF. UNICEF ihita ibyanga, ariko ngira ngo murumva ibyari bigambiriwe muri gitaramo cya Games. Ibijyanye no gupfobya jenoside, umujyi wa Paris wagaragaje ko intego nyayo y'icyo gitaramo yari yo guteza umutekano muke, gukwiza urwango ku banyarwanda n'abatutsi no gusuzugura umunsi wo kwibuka jenoside. Uyu mugabo James watawe muri yombi mu gihugu cy'Ubufaransa ukurikiranwa ibijyanye no kunyereza amafaranga ndetse n'ibindi bisa nabyo bifite aho bihuriye, yanga u Rwanda urunuka ku rwego buri wese abizi. N'umwe mu bantu baburira abahanzi bagiye kuza gukora ibitaramo mu Rwanda, ngo mu Rwanda si ahantu heza ho gukorera ibitaramo ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye uyu muhanzi agenda agaragaza. Ikigaragara rero ubu ni uko imikorere y'icyo gitaramo n'imikorere y'ubujura bw'amafaranga bihurira ku kintu kimwe, gukoresha ubugiraneza cyangwa umuco nk'igifuniko, ariko munsi hakaba harimo ibikorwa by'ubwambuzi n'imari bifite isano n'izina rya Tshisekedi Games, uwo bahaye pasiporo ya diplomasi kugira ngo asuzugure u Rwanda ku munsi w'igihugu cy'u Rwanda, umunsi ukomeye cyane wo kwibuka. Ubu ari maboko y'ubutabera bw'Ubufaransa abazwa kuri miliyoni 100 z'amafaranga yanduye. Ibi bituma ubu butabera bubona ishusho y'uburyo guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikoresha abahanzi, pasiporo n'ubugiraneza nk'intwaro ndetse no kunyereza umutungo. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ko yaba Tshisekedi, abana be, umuryango we ndetse n'inshuti ze mu bijyanye no kunyereza amafaranga. Ngira ngo rero murumva ko uyu muhanzi atabikora gutyo gusa, abafite support, kandi ntekereza ko ibi bintu bifite naho bihuriye cyane na Kinshasa. Iperereza ariko rizakomeza kugenda rikorwa, natwe tuzagenda tubagezaho iyi nkuru yose uko yakabaye, tumenye ati se byagenze bite. Inkuru ngira ngo murabizi ko tuzikurikirana tukabagezaho uko ibintu bihagaze. Maginga rero iyi niyo nkuru twabagezagaho y'uyu muhanzi ukomeye cyane mu bihugu bikoresha igifaransa, cyane cyane by'Iburayi ndetse n'ibindi bitandukanye bikoresha igifaransa. N'umwe mu ba celebrity cyangwa mu byamamare bikomeye cyane muri ibyo bihugu. Inshuti bakunzi bacu rero ndabashimiye, niba utarakanda subscribe yikande kugira ngo ukomeze ubone amakuru yacu mu ba mbere, kandi ujye wibuka gukanda like kuri buri video yose dushyizeho. Mu gihe uyikureba ujye ukanda like, biradufasha cyane kugira ngo iyi nkuru igere no ku bandi, unashare inshuti zawe yaba kuri WhatsApp n'ahandi. Ndabashimiye cyane, muri abagaciro.